befuna ukufika endaweni yenkosi ilanga kanye nje bese ngibhedela ukumamisa ngelinye ilanga izulu lanaka ngikhuluza lona izulu laletha kanje sisekhaya lithi entabeni zalapha kwaCeba sasingaphosikole ukuthi ungumzazela umzazela nje thina ngathi basaba khona esingabafana senza zonke izinto khona ngelinye ilanga ufika umama usekodwa amazolo lokho endaweni yakwaCeba uzaphatha isikhwelezi wafika lapho athathele inkosi yethu Simakade inkosi sizobhala kuyisabatha wafika lo mama wangena umuntu uma bengamazi abantu uthe ngena bebembheka phezulu bonke wangena ufika wahlala wafunela indawo wahlala kwangakathi njena-ke umntakubuke phezulu angasabhedlela nendawo abantu babenothando bathi bembhedlela umama wayesiyahlala uma esehleli lo mama vala inkonzo uqede mama yini na athi umama nenkinga kunengane yami yentombazana ibisebenza kwaMlungu uMlungu ehlupha kakhulu kuthe ngelinye ilanga basebethi asebenzise uphoyizeni loMlungu bacela kulo ngoba yona yenza yathi intombazana awu kahleni awungeke ngikwazi ukwenza lokho ithi salungisa ngapha nangapha ithi yempela uvela uthathe lapha konke khona ubuye ulande ngale kanti ukhona osefikile wasuke waphuza uphoyizeni phakathi etiyeni futhi lo mama ingane yakhe yaboshwa yaze yalethwa lapha eshoko yayisigwetshiwe futhi isigwetshiwe ingane yami izomunywa iya etanjini sengihambe yonke indawo manje kuthe kugcineni nalapho ubuya khona lapho lezi ngcabathi ifaka phasikoleni ubuye ecaleni azikusizanga ngithi phela nalabo abebethi enkomleni uzokushize amabhona amazwane la uthi-ke lo mama ingane yami isizowamunywa ngisho usuku izomunywa yini lapha ejele uthi ubaba hawu uthe sengiyayazi idate sokushuka xa ngizovalelisa sengiyayazi idate ezikhuluma ngayo uthi-ke ubaba hawu wafika lejana kapho mama manje phela senzenjani uthi bathe abantu uma ngeke ngafika kushele uyena yedwa sengakwazi ukukhipha lengane yami wena ufanele Zutuba hawu mama ukufikelele ayikho into ebiyiqhoka mhlawumbe esemzimbeni wayo ebihlala emzimbeni wayo intombi eqazayo nqa khona into okuthiwa ukuthi ephinga nje inkuluzi ngazi lo kuthiwa zinikile zinika ukuthi intaba kakhona ayibakukuphi into uthi-ke umama cha ikhona into yafika ihlala emzimbeni wakhe ngingayiletha wayesithi wahamba intane ngiyakhumbula okokumusha yahamba enkosikazi usuku olulodwa yabuya ngokulandelayo kwedlula isuku embili yabuya ma ifika le nkosikazi ifika nawo umudla ngikhumbula kahle ngoba ngangimfishane ngaso sikhathi umuntu wathi ufika ubaba wemthandazela khona Nazaretha wathandaza wayesewuthande ufaka endlini lapho esasithandazela khona ufaka phezulu ofuqwa ngiceli ubekwe khona kuthi uma uzothandaza ulala nathi lwesingawezi novuka nathi lwesingawezi
wakuthi uma kuzothandaza uthathe umuntu ohlambulukile awuthule lapha phezulu abese udlala phansi esixeshini uhlale njengomuntu lo muntu awaletulo wathandaza wafika lolu suku lokuthi iyanunywa idate eyishiwo neza ekuseni bantwana bahle basezibili ngoba bebekhona bashumayele lelisono bebekhona amadoda amadala indoda ebiyiphatha lapho okusuka lapho kuya kwamasho noma enana iyodwa ibisiba nababhekeli bayo abantu bengayifuni ikhula njengoba beyifuna nje noma ngifeceliso angikucubane yavuka ekuseni le ndoda yathatha ubhoko lwayo nayizihlabelela ngo-4 intathakusi yathi namemeza ebusuku nasemini umNazaretha isuke lapho ihambe ifike esipaya ingene ngaphakathi esipayeni imene vishele kwakuyisikhathi enkungashoda okunyama yayo imene iyaluze ithi lokhu sisi inhliziyo yami ngethulwa ubani inhliziyo nathi madoda ushembe uma umbizanga ntoni yesu futhi yasabela kwathi ntambama ubaba wathi hayi ayidile lesithi yathi hayi sengingaletha-ke manje konke esikhulu ihambe yogeza esikhulu Nazaretha wayo esigela esiyahlala kwaphela isonto elilodwa isonto lesibili kwakuLwesihlanu sathi sibona wayefika lo mama futhi lo wayefikile wafika kafeta ufika nentombazana ibalele eminyakeni ewu-18 noma ku-19 ngayibeka lapha sawubona ikalele kwaZulu inkosikazi ngiyakithi ngisibona kwaphilisa sawubona ubani uhamba naye bathi hayi sarakahle ngizofuna ukulalisa lapha kodwa uyena uyinhloko indaba yakhe uyena phela lo ebelize ngizokhuluma ngaye lapha ukuthi ukuyintambo amen ntombazana wenze njani intombazana kwenzela isimanga wathi mhla sizokwentwa sizonqunywa awukho ukudla bayazi abantu intombazana awukho ukudla njengosuku uzibekile insuku ezimbili engani uthi basefika amasotsha aphethe ibhame enkulu bathatha uthi babe yisithupha uthi khona indawo babengena kuyo uthi khona indlu angayithathwa amboze ngayo emehlweni angabe sabona lapha yakhona abesehamba njengempumputhe uthi nangizwa umshini ukhala uthi wa ithi-ke le ntokazi angena nami uthi kodwa ngangena ngayibona seliphuma ngale kule ndawo emnyama lapho angaphunywa khona sazi ukuthi kwenzakalani ngaphakathi uthi ngabona seliphuma ngale uthi bathi yini uthi ngathi ngiphakathi uma ngingena wathi kwafika indoda egqoke umjibo omelulu wafika ngibambe ekhaya wathi sesitsheliwe thina boshebe mthanami intambo nesiyasebenza ethi intombazane yangena ngaze ngawuphuma ngale uthi bathi yini uthi ngathi hayi
kade kukhona ushembe uthe usetsheliwe ngami ngeke into angisasebenza bathuphi bagijima bomcinga ngaphakathi ushembe udlaleleni wena kusizani Mthokathatha incwadi masinyane wabhala wanikeza ibhasi okuthiwa ubhili eliye-private esuke eshowe wathiwa ngena lapha uyakubona ngini ngathi yebo ngiyakwazi kwamasha itafula yathi yebo wathiwa nanzi-ke incwadi zogibela mahhala ebhasini yafika yebo emashona uma ifike emashona yehla iqalaza ngapha nangapha ayiboni muntu yayisihlala phansi ethi bhoke indala manje ukuthi ngithuthele ngini uthi kwaqhamuka insizwa noshele nabathathu ibhasi yangakubo yayinoshele nabathathu 37 mhlawumbe 30 rand manje oshele nabathathu babe ngago-30 rand mhlawumbe manje uthi yakhipha insizwa yathi ayigibela ibhasi yake ngosha itafula uthi wayesiyagibela ngalo 30 cent uthi wathi uma efika akubo amandla wekho ufike ngaphandle kwesitolo wakhushubela eceleni ufike wahlala phansi futhi nakhona lapho amandla asephelile uthi waqhamuka insizwa kade yokweshela hhayi lezi ntombi mzini eyishayela ikhwela yokuba ngisango kanje lezi zinto zalokhu iyaphuma siyeza naye ngicabanga ukubiza yona makhosazana asebenza ningadlala abafana abantu bazomthengela ibhano uyazi ukuthi ibhano basuke behloli basho amanapukeni la usuke lele lapha layini umuntu libona masebhakuzo lona ngibhano ilakhe lelikama lakhe akanalo ngisho umshini omkhulu izitha ulomasisa ya hayi wena awumuhle udlula konke abantu emhlabeni ukusukela nini inele mbuke kabi mbuke enyaweni kodwa ufike ekhanda la bese ngiyaxolisa amen insizwa yathi umoshela ekhamba nebhayisikili yafika ithatha le ntombi ifaka phezu kwebhayisikili yashoka yazofika ekhaya uthi yangena entaba umuzi ekhaya yangena uma wakhe waduma isililo wonke umuzi